esethandaza kakhulu phambi kwethu asimbizi ngokuthi ngumthandazo but simbiza ngokuthi ngumthandazo ngoba umthandazo kuyinto ayenza njalo njalo noma umthandazo udetermine always noma lento oyenza njalo njalo kuze kube yihabit kube yilifestyle yakho empilweni yakho umthandazo sizobiza ngoba umthandazo ngoba uyawenza not ukwenza ngoba uphambili kwethu uphambi kwethu phambi kwethu sifuna imiphumela yemithandazo emva ngabantu uproject now ke ukuthandaza kunama-challenge singene la ukuthandaza kunezimpi zakhona and abantu abathandazayo babizwa ngama-intercessors abantu abathandazayo abatholi nokunconywa nokubekwa ngaphambili bake banconywe kodwa balimisa bangamaphile ebandla abantu abathandazayo abantu ongaba-ignora ongabana noma uhlangana naye endleleni ungaze uyibone nje lo muntu angathi akusiyona isikhulumo abantu abangena esontweni ayihlalele akahlali naphambili uyihlalele emuva umuntu ongazi-useless noma sikhetha kusana abantu aba-anointed asibabheki laba bantu kanti sebungibona ngila uze ngishumayele kahle khona